Go ya ka batswasetslhabelo, mathata simologile ka kopo ya botsala kwa Facebook go tswa go modirisi yo o ipitsang Prophetic Deliverance. Moporofeta yono o ba bolelela fa nna kwa Kuruman kwa Springbok. Ebile o itlhopela basadi a kaya fa ba na le noga mo mpeng kana mo popelong, ebile noga eo e tshwanetse go tswa ka mokgwa wa thobalano. Mme basadi bao ba tshwanetse ba batle banna bao ba farologaneng beke le beke ba ba robale gore noga eo e tswe. Mme ka nako ya thobalano ba tshwanetse go dira video mme ba mo e romelele. Moruti o fungwara ona ke bero ke dirisa shield nna a ba re ka go setsa go tsena go tlung so pre motho ra go tsa tofo ile ya shield go dana ke dirisa botolo ya shield ya ka motho wa re ke tshwantse ke dirisa so ka ke ha sex ke dirisa botolo ya shield ke kana me ke putse dilo so and ha ke dirisa so tshwantse go a phone ka phone mo ke dira video ka ke mo kholo. Moitseanape wa bodiredi loago a re moporofeta yono o na le mathata a thobalano a magolo a tseneletseng. Perpetrator re itemogela gore go na le kgonagalo tsa gore a bana le malwetse a thobalano a rabitsang gore ke paraphilic disorders ka gore mo tiragalong ye motlhasotlhabelo a dirisiwang ditiro tsa thobalano a shebilwe re bitse gore ke sexual sadism disorder mo e leng gore ko boheleng ba letsatsi motlhokofatsi o itumelela go bona tiragalo e diragadiwa ke motlhokofadiwa. Lekgotla la dikereke la Afrika Borwa le shakgetse re khala ka mafoko a bogale ditiro tseo e sentsa bo modimo tse sentsa botho ebile di le kgatlhanong le setso sa rona tseo di ikaelelang go nyenyefatsa leina la modimo le go tlisa tlhakatlhakano le maswabi mo kerekeng. Kempho Lepedi wa dikgang tsa SABC.